buhi samtang buhi pa ka naa kay panahon diha sa Ginoo. Amen. So magsugod na ta. Ang pulong sa Ginoo makita siya sa 2 Peter 3:18. So akong giyawag ang tanan nga maminaw kita kay tagsara man ta makita. Unya itugot gid sa Ginoo dagan yung mga usab ani nga mga buluhaton, dagang mga usab igsuon nga akong pagampo sa Ginoo nga kining unsa man tong mga kakulangon nato sa mga niaging mga tuig atong paningkamutan uban sa grasya sa Ginoo nga atong mausab gyud, no? Mabisita na tas tong mga minalas kinabuhi kami pod kanang ampos Ginoo tugot sa Ginoo nga bisag kada balay adto pos babaw mabisag sa inyo amam kanang sag mubo nga panahon gyud ato nang tagagi gayon kay isud man ning sige ra taog kana bitaw awhag ko ninyo nya kami po dili pud mi bitaw mo bisita sa inyo. Amen. Sagdi lang kay tugot sa Ginoo magtinabanganay tang tanan tungod kay kitang tanan usa man diha sa lawas sa Ginoo. Okay, lagi mo mura lagi mo kakaog no Buena. Sagdi lang gigikan man tanamatyan gyud nga bag-o pa jud nalubong. Unya ba siguro pinaskuhan. Kana tong dako na ka na mauho ka mga pinaskuhan. Okay, sugod ta. Tipikas imong tapad nga paminaw sa okay, gamay ra man ta, makapaminaw lagi ta ni. Ang pulong sa Ginoo mo siya akong giwali atong Thanksgiving sa tangnan unya ako ni siyang iwali tungod kay makatabang man ni sa ato. Amen. Karong bagong tuig ihatag sa Ginoo. Makita siya sa 2 Peter 3:18. Usa lang ka verse. Okay, 2 Peter 3:18. Ikaduhang Pedro, igsuon ko ni sila si unang Pedro, kaduhang bibitaw. Nana mo? Seryoso ron kumukayo ba? Okay, kaduhang Pedro 3:18. Ingon ang Bible, padayon hinuon kamo sa pagtubo diha sa grasya o kahibalo sa atong Ginoo og manluluwas nga si Jesucristo kay iya man ang tanang dungog hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo taon na Lord, salamat kay sa mga kinabuhi nga may response imong tawag Ginoo. Dili man namo Lord, dili man namo malikayan ang mga negatibong panghitabo nga mabot sa kinabuhi. But Lord, akong pagampo nga mahimo ning instrumento namo nga mas mulig-on ang among pagsalig nimo kay usahay Lord, kung puro kalipay na lang, hayahay na lang ang among mabot sa among kinabuhi, magsalig ra pud mi og dili mi mahimong malig-on. Muna nga karon sa among pagpangalagad, pagpadayon, magkagamay man ang mga tao nga mosimba diri. But I believe nga nakay buhaton o Dios next year Ginoo. Usba ang among mga mindset, ang among kasing-kasing towards sa pagpangalagad nimo Lord. Tabangi mi nga dili mi sige kita sa sayop sa uban, dili mi sige libak sa ubang tao, dili mi sige kita sa mga negatibo nga nitabo. But Lord, among tan-awon ang imong pagka-sovereign, ang imong pagkadako, ang imong mabuhat ug mahimo o Dios dili lang sa simbahan kundi dili sa matag kinabuhi o Lord. Mingon sila ang similya lig-on og reliyoso kaayo way panahon nimo Lord, but I believe nga imong gibutang diri ingon nga imong kahayag ug asin aning barangaya Ginoo nga bisan kinsa ang masangyawan matuluan o Dios na kay buhaton inubanan sa tabang sa balang espiritu. Pasiluan mi Lord, kunamo mi mga hugaw sa munag kasing-kasing tinayuan o dili hinaot nga dili ibabag sa among nga magpamuhat ka ning kabuntagon. Amo ning gyampo gisalig gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Asa man kaas apil balirina sa asas. Ay ginay gip sininong nimo nya. Next Sunday pag tato kay naaman. Ihatag na lang. Utang gipong utangan gipong kuno niyo de daghan man utang man. Ako di mapahimduman. Okay, magsugod ta. So, ang title ng kabuntagon, giuluhan siya of Growing Deeper in God. So, mutubo daw ta nga palalom diya sa Ginoo. Mo gusto ni Lord ni ining sunod nga tuig nga ihatag niya sa ato. Ang pangutana igsuon nganong dili man gusto ni Lord nga mutubo ta pataas. Nganong gusto man niya nga mutubo pa ilalom. Kita na magkahoy nga sa ilalom ka patubo. Wa siguro na way pabaling nga tanom. But ang point na ko igsuon kay kanang bitang gusto ni Lord nga ang atong kung sa kahoy pa mura tag kahoy nga mas lalom og mas lig-on ang ugat og dili importante kuno ning kahoy nga taas kaayo og nindot.
Kaya nga naman natin do ka example nga akong gi-search kaning fig tree o kaning palm tree. Kaning fig tree igsuon usually sa Israel na siya makita gid siguro okay bawg na pa sa Pilipinas unya ang ugat ani mo kuan siya mukabat siya 400 meters deep. So mura kuno siya kinatasan sa Eiffel Tower mo kuno ang tower nga kinatasan karon ingana kalalom ang ugat ana taas kay na siya unya kaning palm tree pod gamay ra ning kahoy sama sa fig tree pero ang kining mga kahoy laglom kay sila ugat. So nakasabot ang tanan. Ang ubang kahoy man gud tag-as sila kaayo pero ang ilang ugat mubo ra unya ni mga bagyo daling maukat ug malangkat. Pero kaning palm tree o kaning fig tree makit-anin mo ni siya sa Israel, dagan dito sa Israel nya kining nindot ni sila pag nay mga bagyo kuno kay makatindog gid sila bisag unsa ka kusog ng bagyo dili sila matumba. Mubaw ganing palm tree dili kuno ingon ang usa komentary nga mubaw ganing palm tree pag may bagyo pero mubalik ra gyapon siya dili siya malangkat ng iya ang ugat tungod kay ang ilang ugat lalong damo o lalong kaayo. So ang punto mga igsoon di ay sa atong kinabuhi ilabi na kung mga lagad kas Ginoo dili ko basihan ang kaanindot sa gawas kung aritas balay. Dili man basihan ning unsa kanindot ning atong simbahan. Ang importante nga ang pundasyon lig-on siya. Bisan kani gud basak man siya humok ang yuta, pero kung lig-on ang pundasyon niya, ang pagkahalo sa mga foundation ari unya bato siya gitukod, lig-on ang mao nga balay. Dili siya dali-daling matay og paglinog og may mga bagyo. Unya bisan pa man kuno igsoon sa bisan asa nga aspetos kinabuhi, dili basihan ning kanindot bisan og sa atong pisikal nga bahin. Kaya naman sa mga tao nga dako kayo lawas, isog kayo na dahil patik, pero makitag tiaw, mudagan, mahadlok. Na gani mga tao, kung may Korean missionary, nga dagko kayo sila mga tao, dagko lawas, pero makitag okay, magamag-ambak. Nga di ba siya lagi kuno, kung ang usa ka tao lig-on, baskog, dako lawas, ang iyang kasing-kasing lig-on na pud siya. Amen? So ang bot pasabot igsuon nga sa atong kinabuhi di ay samtang magkadako ang atong pisikal nga bahin, nindot kuno kaayo nga atong espiritual ug ang atong pangunahuna ug atong mga kasing-kasing lig-on kaayo og nakagamot gyud diha sa mga pulong sa Ginoo. Amen. Kay lisod kaayo igsuon kung kitang tanan dugay na tang nangalagad kintay sa Ginoo bisan ako ga pastor ko siko wali, pero ang akong kasing-kasing akong unahuna ang ako ang pagtuo sa Ginoo wala nakagamot basta nay pagsulay dali ra kong muriap dali kong maluya dali kong mapukan igsuon. Amen. Munang nya karong sunod nga tuig dagan tang mga kapakyasan sama sa storya ni Pedro nga kanang kay si Pedro magud sa Bible igsoon dali kini siyang muriak sa mga sitwasyon. Unya gusto siyang magpabilid kanunay ba? Basta na mga bulhaton, oy ako Lord ako dito sa kana ba? Mo volunteer sa dayon tungod kay dasig kini siya. Naingon si Jesus nga kamong tanan mo biya mo nako pagilansang nako. Ingon si Pedro nga Lord bisag kani mga naunga di mo biya nimo dito ko mo biya nimo Lord magkamatayan man. Ipriso man ka, unsaon man ka, bunalan man ka, di jud kumubiya ni mo Lord. Ingon si Jesus nga, Pedro ay pagkumpiyansa kay sa dili pa mo tugtugaw ang manok, ilimod na ko nimo ikatulo. Mo na nga igsoon sa kinabuhi ni Pedro maggat-on bitaw ta nga dili day pwede ning dasig ta kaayo unya dali kayo tang mo react sa mga sitwasyon kay gusto ni Lord nga mahimo tang mature. Tanang mingon mature. Kay ba nang pulong nga mature kining tubo na ba og pangunahuna kana bang dagko na pangunahuna kay pragod anang bata pa ka di ba mga bata karon way problema sa kinabuhi no ang ilang problema pagkaon lagi na kung usa lang gusto mo hilak ra na sila pero wa sila gunahuna nga hala papa asa naman tay kanang bugas sunod tuig or sunod buwan na papa wala ko diya pero sa may natuha ora ba kay kwarta oy bata kay ngana no namuduol nimo nga papa wa kay pambayad kuryente ako na lang mangitag pamagi be trabaho ko tong alturas, mag-cashier ko, na nga nang idara. Wala pa, no? Pero ang mga tao, nga pag magkanam sa gadako, pag nana siya mga anak, nana siya pamilya, mo matured ang iyang pangunahuna. Lakit pagkasulti ang iyang pangunahuna, pangdagko na ba? Gusto na siyang mutabang sa uban o dili ng iyang kagulingon ang iyang ginahuna. Ay nga na ang mature. So gusto ni Lord, so karon nga sunod nga tuig, kitang tanan gyud apil ko. Kaya ako, bata pang pugko. Daghan pa kung dapat makatunan, nya sa mga problema gid ani simbahan na di gyud ko maingon nga mo dito ko ampo sige Ginoo ana ampo jud ko pero mangayo jud ko tabang sa ubang pastor mangutana jud ko na pastor ni ngani ba pangitabo unsa may akong buhaton
Hilisod tayo kung akong pangunahuna ang akong mabuot, dagantang masayot mahimahimo, no? Mo nang katong panghitabo ito dire chat dito sa mga pastor, unsa may akong dapat buhaton ani? Wala na ko gidaot ang mga tawo nga gikuan, pero ako ba as a pastor nidyo og tabang sa uban. Amen. Mo nang igsuon kitang tanan, andam na batang mutubo, andam na batang mature, andam na batang kanang magpalalom ang ato ang kanang relasyon sa Ginoo. May title, Grow Deeper in God. Gusto ni Lord nga mas mulalom ang ato ang relasyon diha sa Ginoo. Amen. So man igsuon, gusto ni Lord nga kining mulig-on og mulalom ang atong relasyon sa Ginoo. Mo ni punto kanato karon kining grow deeper in God. Nga bisan sa mga pagsulay og problema makabarog gihapon ta. Sama sa kinabuhi ni Job mga igsuon. Kato gipinaka the best, usa sa mga best example sa Bible nga kana bitong tanang pagsulay iya na jong nasinati, namatyan siya og mga anak hurot, ang iyang kabtangan na hurot, ang iyang mga kahayupan hurot, ang iyang asawa mimbiya sa iya. Amen. Nyandot gid tayo no sa kita nga mga naas kami naminyo na og padung pa magminyo. Tulo pa man sila diri ang wa pa as taas man sa as. Iampo gid sa Ginoo nga naa kay kasing-kasing gyud nga mapailubon. Mo to giwali na ko banyaging Sunday kay kaning kami niyon lagi musod kas kami niyon nindot pa ni siya og napamo-stage nga gawayab-uyab pa mo pero musod na kas kami niyon diha na gid masulay ang ato ang gugma sa usag-usa. Sama ni Job. Kay ingon ang Bible, ang gikahadlukan kuno niya ming abot na siyang kinabuhi nga mga matay siguro yung mga anak basin niya og makasala ang anak mga matay nga na bitaw. Kung miabot siyang kinabuhi igsoon nga ming abot balik-balik man kana bang miabot sa point sa kinabuhi nga nahitabo na gayud ang iyang gikahadlukan. Pero sa grasya sa Ginoo si Job gasige ra gyud ampo sa Ginoo. Nagkanuka-nuka ang iyang lawas, gikuskusan ug niya og kanang kaang bitaw tungod sa kakatol. Kay di na gid makaot siyang kuko. Gibiyaan sa siyang asawa, gikondenar sa siyang mga amigo, nahot ang tanan niya mga kabtangan. Way nabilin sa iya. Ang iya na lang nabilin ang iyang pagsalig sa Ginoo. Nindutan no kung magkawala-wala ning atong panginabuhi, ang atong negosyo, ang ato ang panginanglanon, ang atong pagsalig sa Ginoo ayaw gud gawad Kay sa kinabuhi ni Job pila ka tuig siguro tong gaantos siya pero mingabot ang time gibalik tanan sa iya. Ngano man ang iyang relasyon sa Ginoo lig-on kaayo igsuon. Bisan si Job dili makita sa iyang panagway nga lig-on kaayo siya pero ang iyang relasyon sa Ginoo lig-on man kaayo na kabadog gihapon siya. Manang salamat sa Ginoo igsoon bisag kita sama ni Job kitang tanan nakaagigid ana. No? Dili man pareha niya pero ang atong mga pagsulay nga niagian murag sama na pud niya nga makapapukan sa atong relasyon. Nga usahay mag-away tang manag-asawa bisag Christian na ta or di panahon nga ikaw Christian di ka kasabot sa imong bana o imong mga anak ing anak bitaw. Pero salamat sa Ginoo igsoon kay nakapadayon gyapon ta. Unya I believe igsoon nga pag naay lagi problema o pagsulay nga moabot na agid nay panalangin nga moabot igsoon. Amen. Pero dili man gid sayon nako na bitaw ko di gid sayon oy. Kanang magtutukas promise sa Ginoo, di pa mo gud moabot, pero kana bang naa ka sa proseso sa pagsulay, dili lalim, no? Kana mamuingon na kag lami na iundang, lami na kayo give up, lami na kayo maginusara, lami kayo ilaag. Ano nga na imong pangunahon ba, lami na kayo iundang. Pero salamat sa Ginoo kay naa si Lord naghatag na tukusog sa kanunay. Amen. Kasi mo tapad nga Merry Christmas. Mo seryoso jud kayo ni sila ba? Ba't ko kibawas niyong pagsulay pero I believe nga natabangan ka sa Ginoo. Biklon man ta, kawatan man ta igsoon, awayon ta, lutuson ta, badlungon ta, dili ta mangluod og mubiya sa Dios ngano man ang atong relasyon sa Ginoo lig-on man igsoon. Mo nang ako mong idasiga sa mata sa mga bag-o pa no, mga lagad sa Ginoo. Kining ayaw ta pangalagad sa Ginoo tungod gyud sa mga kwarta. Butang na to una kwarta o panalangin. Kay kung ana kay kwarta di naman ka padayon si Ginoo. Ay kini nangalagad ko si Ginoo, sukat nangalagad ko nagka malas-malas man ang akong kinabuhi. Manapasangin lang si Lord ba? Di na kong simba to kay sigig saad si pastor, muampo kuno ka kanunay, magsigig kag simba pero ang imong kasing-kasing wala si Ginoo, di na ka makuan, mobiya ka sa Dios. Or pwede igsuon nagsimba lang ka diri tungod kay nay mga milagro. Nay simbahan di nga na. Pag way power gani ang simbahan di sila modong, way espiritu sa Ginoo ning simbahan na. Wa may mangurog, wa may magkurog-kurog sa aning sag, wala may magsultig lang tinulungan.
Mo na makaingon sila nga way espiritu ning simbahan ng anuman. Tungod kay ang ilang gibasihan sa ilang pagtuo kaning milagro. Sa una bitaw nga panahon sa Old Testament, tanang milagro gipakita na sa Ginoo, pero unsa nitabo? Ang ilang kasing-kasing wala sa Ginoo. Mo na igsoon dili garantiya nga mo milagro si pastor dire kunay patay akong pabakudo kanang buhi akong papatyon. Ano ka? Di garantiya na ang mga guiter, mga hiyos, ay mga bakol, mga lakaw, kibase na niya og diha ta magbase. Inya pag dili na mo milagro si pastor ato kung laing simbahan kay wa di milagro ning simbahan. Kana din imong kinabuhi na bago ka milagro man sa Ginoo. Amen. Kanang naa kay Kristos kinabuhi sa una libakiro ka karon dili na. Sa una usog kang mamanikas karon dili na. Praise God na ka kung masapi di na ka isting tuwa di na ka maingana. Sa una kay hugaw kay imong una usog kay kang dali kay kang malagot, dali kay kang mangitag away pa karon dili na mo na milagro dapat atong makita igsoon. Amen. Munang ayaw gid pangalagad tungod sa pagbati. Kadagang panahon na ba kaning ako magwali ko ako di na ko feel din nga muwali. Di na ko feel nga mga laga, di na ko feel nga mo magpastor, di na ko feel nga mo adtos ubos. Kani nga na bitaw ko feeling pa lang ba? Daghan man kayong gadumot na ko tong ubos, di ko muwali adto eh. Ikulbaan ko nga galibog akong gibati nga nasakitan, di ko muwali. Kit ani na tani magmasa ta diri unsa tong mabuhat. Hinluan na to ning tibok. Kampiyawan. Pawa stress ba? Pero kadili man pagbati ang gibasihan. Mo nang muadto gyapon bisag gikulbaan nga murag wa ko kasabot ang gibati nga basta wala gyapon nga naman dili man gibasihan sa pagbati. Kani gud pug kami niyon og kuan, kani mga lagad ka sa Ginoo. Kay meaning kuno sa baptism man kuno kining engage ka sa Ginoo. Murag kun engagement ring, wala man ko engagement ring dinay mong tsa-tsa. Kini kuno bisag di na ko suoton akong ring, kasal gyapon mi, pero mo ni pamatuod nga ninyo ming duha. Mura po dang sa Ginoo pag magpabaptize ka sa Ginoo, dili man papamimbro ka sa simbahan. Dili po niingon nga maluwas ka. Kun dili ang pagbaptism sign nimo nga nakigminyo na ka sa Ginoo. So mo na meaning ana. So mo na nga igsuon sa ato nga pag pangalagad sa Ginoo ayo di pagbasis pagbati. Kay baw gid ko diha daghang panahon nga di ta ganang mosimba. Kapoy mutok ka diri nga ganahan kang mulaag siguro daghan kang buhaton pero ayaw gid ba siya ang imong pagbati. Kay kaning feelings mawala-wala ra gid ni. Di ko ganahan ni kuan oy Mark G. Makita ko sa akong classmate bro. Nay akong pation. Mo yana bitaw pwede nga yana. Nga naman ang feelings delikado gid na igsuon. Mana bitaw mo desisyon ka og malipay ka ayaw gid pagdesisyon na kung lipay kayo ka. Magpastor na gud ko kay lami mi dinay magpastor oy makasakyan na no sabi daw ka iya pagka-pastor na nimo kay Lord mura maglisod lagi ana bitaw na adi na ko magpastor mag-engineer na lang ko nga naman nagbase man kas imong feelings igsuon amen mo na og nakas kalisod pod ayaw pagdesisyon og dali-dali kay kaning pagbati di gyud kasaligan igsuon kay limbungan ni amen. Ayaw pagpangalagad si Ginoo kung maayo ang sitwasyon. Kung maayo ang sitwasyon, ana ra po ka mangalagad pero dili di po ka mosimba si Ginoo. Ayaw pagpangalagad po tungod sa kauban nimo. Kay basin og wala siya di po ka mosimba. Kung wala si pastor di po ka mosimba. Si mga lirong Domingo, si pastor is ko mosimba. Ngana ra ba subang simbahan? Pag wala nga pastor, di sila mosimba. Pero kung lain mo wali. Nga naman, ang ilang gitanaw si pastor na lang. Si Reb Muwali mo simba ko kay may to si Reb Muwali kay kuan nato espiritu sa Ginoo. Ba? Sa tao. Or mga lagad ka kay gipugos ka. Mo dinhi daghang kay napugos pod sa uban kay napugos sila pero nangalagad gyapon sa Ginoo. Ayaw pod pangalagad sa Ginoo kay tungod kay malangit lang ka. Lami tong simbahan kay libre ang kaluwasan. Simba ko adto kay malangit ko. Sa among simbahan na rin itong sintro kay di man malangit. Alam mo, yung simbahan kay daghang hinabang ipanghatag niya malangit pag yun. Ang problema, anig mo na hinabang o niya pag subuon na kasi Ginoo nga biyahe ning sala. Biyahe imong paghubog-hubog, imong bisyo, pag sigarilyo, imong papanglibak, biyahe ang imong mga daang binuhatan. Ay, daghanang bawal ang simbahan na, di na kumusimba to kay mas lipay mo to kay way bawal man. Nindot ning kinabuhi dito kay tanan imong gusto imong mabuhat. Mo ni pinakadelikado kay unsa man sa Bible ang bayad sa sala kamatayon.
Asa man kalipay kay kas kalibutan pero kamatay nimo impierno ka. Luoy kay igsoon. Amen. Muna nga sa atong papangalagad sa Ginoo nga kining magkahiunsa ang kinabuhi dapat kuno kang naa kay lig-on nga relasyon gid sa Ginoo. Amen. Unsaan man igsoon? Unang-una, duha ka punto lang ni mahumanta. Unang-una, mutubo ta sa grasya sa Ginoo. Tanang mingon grasya. Yan ang verse ganina sa pagpapadayon hinuon kamo sa pagtubo. So gusto ni Pablo sa ani Pedro aning simbahan nga mutubo gid sila, mo-matured sila nga mga lagad sa Ginoo diha sa grasya. Unang punto diha, mutubo diha sa grasya nga naman. Unsa man ning grasya, pastor? Kining grasya kung sa biblical nga term or sa theology nga term, unmerited favor. Unsa man ning unmerited favor, dili angayan sa atoa ihatag pero gihatag sa atoa mga igsoon. Amen. Ngano di man ta angayan tungod kitang tanan makasala man ta. Sa sinugdanan kitang tanan nakasala gid atubangan sa Ginoo, walay nangalagad sa Dios, walay nagsimba sa Ginoo. Dita ngayon igsoon kay ganing blessing, favor o kaluwasan igsoon mo ni sa mga panalangin sa Ginoo nga gihatag sa ato nga wa tagabayad. Amen. Kining pabor panalangin nagbayad man kas kuryente sa tubig, sa boarding house nimo, unsa may gibayaran nimo da sa imong motor, sa imong giutang nga washing machine og TV, pero hinumdum nga ang gininhawa o ang imong kinabuhi wala nimo bayre. What if lagi kuno ko ang atong presidente maingon nga oy kada tuig, kada buwan mo bayad ka sa atong gininhawa nga kilowatt hour pa jud. Hadlo ka nangingana. Nagkatabiron magsamot ka pobre. Kining pabor igsoon kining ma-promote ka. Imo nang gihaguan pero si Lord ang naghatag dinong posisyon ni ana. Samot ning kaluwasan. Amen. Kining kaluwasan igsoon libre ra gid ni siya. Manang magbalik-balik jud bahalag mabong mapulaan mo kaning walig kaluwasan kay mo giniwa na sabti sa uban nga kining simbahan na lahi kuno tinuhan di gid like tinuhan kay gituhan nato naaman sa Bible ang like tinuhan kanang wala sa Bible o nagpataka-taka raw interpret sa Bible igsoon. Amen. Mo nang atong kaluwasan libre, mo nang dapat lagi kuno nga pastor kung gawali sa camp nga kung libre ang kaluwasan dapat mosimba ta mo dili ta mga kandilang gitusok diha. Nga gapa, kaya kamatay mo itong simba sa una, mangluhod kita. Magsugoon na ka ba? Manindog kita. O, atong ipakita ang atong panagsuna, yung panaglalis. Mabana din mahudi ay. Munang kung musimba ka, na Christian na ka, dapat ang imong pagsimba na kay kalipay sa kinabuhi nga naman ang kaluwasan libre. Wala kay gihimo para maluwas ka, kay gihimo na ni Kristo tanan. Munang ang grace igsoon, it is unmerited favor. Wala ni mo hagoe, dili ka angayan kay makasala ka, pero gihatag ni Lord sa ato tungod sa dakong gugma o grasya ni Jesus atong mga kinabuhi. Amen. Unya kaning grace igsoon wala nimo siya bayre, wala nimo hagoe lagi pero gihatag sa atong mga kinabuhi. Kining kusog gininhawa og kinabuhi igsoon. Mo nang sa atong kinabuhi igsoon kung imong lantawon dili gyud maot tanan nga nagidawat na nato sa kinabuhi. Gani ang tanan nimong dili makita mga maayo na pero dili lang nato makita og di nato ma-appreciate mo nang wala ta kakita sa grasya gayud sa Ginoo mga igsoon. Amen. Mo nang dapat masabtan nga tanan natong naangkon sa kinabuhi grasya gid na gikan sa Ginoo. Sa mga panalangin, pabor, trabaho, kaalam, diskarte og kakugi. Si Lord ang tanan ang nagpahiluna ni anang tanan. Ingon ang Psalms 23, Salmo 23, mo ni paborito nga bersikulo sa mga Kristohanon na ingon sa didto nga the Lord is my shepherd, no problem. Napa sa lain translation, no problem kuno. Pag si Lord ang imong magbalantay, walay problema, pastor. Unang maingon man kag problema kung na kay Ginos kinabuhi nga daghan man kog problema. Nagalagi kay problema pero ang pasabot anang wa kay problema igsoon bisag na kay problema na silod magtabang nimo. What if igsoon kung nagpuyo ka sa planet Pluto? Kunya why Ginoo didto kaysa nimo tabang nimo didto? Si Mars. Nga planeta ra pud siya. Iyan ang bersikulo sa Psalm 23 ang Ginoo mao akong magbalantay ug walay magkulang kanako sa verse 2. Gipapahulay ni ako sa mga lunang sibsibanan o gitultulan ni ako sa tinaw nga katubigan. Hangad sa ni pastor, ang idea mo na igsoon sa Israel na sila gitawag nga ang common nga dito nga mga mananap kining sheep or
karnero o niya na sila magbalantay gitawag sa shepherd. Kaning shepherd tigprotektar ni sa mga karnero ngadto sa mga lion o mga bear o mga wolf nga moatake sa mga karnero. Kay kani mga sheep panggod mga badlungon ni sila. Unsa ilang trip mo adto gina sila mo dagat kaning cliff mo ambak matagat ang uban mamatay. Kay wala sila leader. Ingana sila mura sila goyhanaw ba. Mura sila og loading, mura sila og basta tumatawa ng bata pag oy ginikana na magsurusuri kaning katiyawan. Unsa kay may tabo? Ingana ang mga sheep igsoon mo nakita pud kuno bisag natay kaalam bisag mga tao ta kita ang pinaka-bright naghimo sa Ginoo pero nit gitag pagbalantay mao ang Ginoo. Amen. Kikitang tanan ng Bible sa Isaiah nga bisan asa ta modong og nalimbungan ta sa mga pagbati igsoon. Nya, sa ilang kultura pag na kani mga sheep dili ning sagbot nga para kadaghanaan ni. Kikita ko sa video nga sa Israel dili jud daghan kay ilang sagbot kun dili gagmay ra gid damo. Di kaning shepherd mo na sila mo bira sila mga sheep mo imugiya niya padungon niya sa mga sagbot sa dapit nga naay sagbot bisag unsa kalayo iyang padungon nga naman mo'y trabaho niya magpakaon sa iyang mga karnero. Naay mga igsoon nga si Lord bisag natay kaalam diskarte pangunahuna si Lord ang nangahatag natong kaalam instrumento para ang tanan natong gikinahanglan ma-providean gyud og maangkon nato igsoon nga naman si Lord ang atong magbalantay og walay magkulang sa ato. Munang igsoon tanan nimo maangkon grasya ra gid na sa Ginoo tanan di gud ka makapanghinambog igsoon di ka makapang kuan sa uban nga naman grasya ra gid tanan sa Ginoo. Amen. Ako nagprovide ng ayuda sa church sa grasya sa Ginoo kay dili man ni ako pa. Dahil mangkon nga ako ning yuta dapat kaning boundary kapad pidpid gid kaayo. Pero balikon nimo sinugdanan ang tagiya sa yuta si Lord. Munang di kita makaangkon igsoon. Amen. Munang mingon ka grasya tanan sa Ginoo naka-provide ko electric fan sa church, kortina sa church, lingkuranan, lamisa, tinidor tanan, dagon sa church naka-provide ko pasti pastor. Nabustot ng kasuwi si pastor, ako naghatag niyang tanod og dagom sa grasya sa Ginoo. Ana dapat pastor, kung wala pa kagipatahian ako, tagaan akong dagom, di ka kawali karon. Ibustot naghapon ng imong kuan. Grabe nang hinambog, no? Ako nagprovide og lansang diha, o pay lansang dito ni matukod ning simbahana. Ana kita nang uban. Ako iga-provide ani simbahana pastor, pahawa dire kay dinhi mong simbahan. Pero grasya gid tanan sa Ginoo igsoon mo nang tanan imong madawat, tinaskuhan man na nanaygon man ka. Bahala ug wa ka tagai og piso man lang grasya gina sa Ginoo kay kami sa una pag dimi tagaan pabutan og pikulo. Ang titihik ninyo, thank you, managan. Hoy, managan ni sa pag maninggit ng tagiya. Kaya nga na, may kabugoy sa una. Amen? Ay, papanguha og di imua, ng lubi, mga mananghid po, gibasin ng tiyag. Ay, grasya sa Ginoo, nakakuha ko. Di na grasya, kinawat, good na. Kung mapabarangay mo, hindi dyan pinuyuan, Lord, anong gitugot man to ni mo, Lord? Oto, gitugot, oto, gitugot, gitawat man ato. Amen. Kung tanang gihatag sa Ginoo nga dili sa illegal nga pamaagi, grasya gina sa Ginoo, mayon kag na kay drug lord daw niya. Salamat Lord dato ri bitungod sa akong drugs. Di na grasya sa Ginoo. Illegal man na siya. Munang kusog gininhawa og kaayuhan, grasya po na sa Ginoo. Nga na Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Si Pablo ni acknowledge si kay sa una wala man siya relasyon sa Ginoo sa una, munang manghinambog siya. Reliyoso siya, daghan sa kaalam sa Bible po sa na Christian sa igsoon. Ingon gid siya nga Lord, nay panahon nga gigutom ko, nay panahon nga wa ko'y sweldo Lord, nay panahon nga gamay ra kong sweldo Lord, pero nay panahon gid nga dako kong sweldo, nay panahon nga motabang sila nako, pero panahon nga kalimtan jud ko nila mga paano sila may batasan. Ingon na wala ko'y sinina or balik-balik ba na ko sinina, wa ko'y laban napriso man ko pero ingon siya nabuwat na ko ning tanan nakasangyaw gyapon ko tungod sa kusog nga gihatag sa ako sa Ginoo. Munang grasya gitanan sa Ginoo. Ang salamat sa Ginoo sa mga kayuhan no gininhawa kusog nga gihatag sa Dios. Kining kaluwasan igsoon ibin ning kaluwasan nato nga mamatay ta mudong taglangit dili ginisiingon nga mamatay ka malangitan dili gyud. Dili tanang mamatay malangit gyud. Unless kung siya nakadawat ni Kristo nga iyang Ginoo manuluwas na kinabuhing walay katapusan. Kaya Ephesians chapter 2 na pinagi sa pagtuo na luwas ko mo tungod sa grasya sa Dios dili kaninyong buhat kun dili gasa ni sa Dios. Busa walay makapasigarbo sanglit kay gasa man kini sa Ginoo. Amen. Muna nga ng verse 10, gibuhat sa Ginoo para magbuhat og maayo para diha sa Ginoo.
Mo nang kita igsuon makabuhat og maayo tungod kay gigrasyaan na kita sa Ginoo. Malangit ta grasya ra pud na sa Ginoo. Nay may ingon magod pastor mo na may nambog bang kang mamatay ka karon malangit na ka nakato na kag langit. Mo may gingon sa Bible nga sa grasya sa Ginoo malangit ta. Amen. Kay bisag kaning gawali dire daghan kini mga kasaypanan nga nahimo mo nang makawali gyapon ko, makabadlong ko, makasulti ko sa uban nga naman tungod na sa grasya sa Ginoo. Akong giwali pag Sunday nga di ko mo duot ninyo, di ko mo kondenar ninyo kung sa inyong mga desisyon sa kinabuhi. Nga naman ako pud napoy mga sayop nga desisyon ang ako lang motabang gyud sa kada usa. Amen. Tungod gina sa grasya sa Ginoo. Mo nang gusto sa Dios kay tungod kay grasya man tanan sa Ginoo, magkinabuhi natang masaligon diha sa grasya sa Ginoo nga Lord. Tabangi gid mi nga naabid ni sunod tuig Ginoo magampo gid nga Lord liguna nga mong pagtuo pagsalig nimo nga naay grasya gyapon nimo nga magdagayday sa mong kinabuhi. Tungod kay grasya tanan sa Ginoo natay kasing-kasing nga mapasalamaton sa kada adlaw sa atong kinabuhi igsuon. Amen. Mo nang sag namatyan ito ta salamat gyapon sa Ginoo kay naay kinabuhing walay katapusan si Riajin. Salamat gyapon bisag atong 13th month pay 1.5 ra. No, salamat gyapon ta kay nga naman naa gyapon ni dawat igsoon way pinaskuan or naa nakahatag or wala man ta ka exchange gift. Salamat gyapon sa Ginoo kay ang gusto sa kaaway mo gud igsoon sige tagtan-aw sa mga negatibo ug maot nga nangitabo. Amen. Di siya gusto nga bisag sa gamay nga detalye sa tong kinabuhi makapasalamat ta. Sa kaning simbahan na gud hinahinay nang gihuman. Salamat sa Ginoo. Magbungkal ko say di ba or na ko buhaton. Laog nahuman pa ning simbahan wala ko trabahoon dire. O ino mabisita may pugos mga membro pero at least ba nga sington ko na bitaw sington ka na kay kalingawan dire na kay hagbasag baso na kay ilabog nga mga bato di itong buho kanama dagan yung pagmaayo tong naging tuway pero salamat ko sa Ginoo mo nang sa imong pagpanulti mingon jud ka grasya tanan sa Ginoo. Glory to God gyud. Amen. Tanan mingon grasya sa Ginoo. Dili lang kay nagumagpanguyab grasya sa Dios. Dili lang ka mahingana. Sa panahon nga dahigon ka, gupahan naman ka, na-promote ka, or na nakapasar ka, mayon yung grasya sa Ginoo. Mudong ka sa tubangan, magpasalamat ka, grasya gitanan sa Ginoo, igsoon. Amen? Munang kita pod, tungod sa grasya sa Ginoo, kay bawo natang maluoy, o muhigugma, o bupasaylo sa ubang tao, kikitang tanan, gikaloyan naman sa Ginoo. Nabi ka ng dagang, og ako sa una manggod, ingana po ko sa una. Unsay nitabo tanan sa simbahan, akong gi-reflect jud sa akong kagalingon. Ingon jud ko nga Lord, unsa ri ko sa una Lord? Mga way di po ko sa una no. Tapuan po ko sa una Lord. Di po ko ganahan mo simba unsay sa una. Ano pag-reflect akong kagalingon baka karon ug unsa ko sa una kay ngana man gid na. Unsay nitabo nimo karon, imong balikon ang sa una ba? Unsa ko sa una di ay basi ingani ni siya kay ingani pug sa una gitudluan ko sa Ginoo. Nga ka simple igsoon. Amen. Mo nang karon tungod kay gingani ko sa una gikaloy-an pug ko gipasaylo pug ko bisag gikondenar ko gipasaylo gyapon ko. Mo nang ako di jud ko manuot di jud ko mangkondenar sa uban kay ako pod gikaloy-an naman sa Ginoo. Ay pray igsoon kita pong tanan ingana taning simbahan na ha. Og nay sayop si pastor mas maayo og inyong konsultian og tarong pastor. Sahay ba kanang unsa kay makit-an gud ninyo nga di mo kauyon pastor sahay mong bisita pod ni atong ubos pastor bi kay wala kay dungdong ato ba la ay address nakakayo sa lig kay naminyo naka ato di kay inyo kung ganoon pastor chatan niyo sa group chat si pastor wa na jud ni may nahimo sakit kay nangano ya gibuhat na nimo ang tanan pero wa di po nakita ang imong gibuhat nga kasaway naman na kana maghimo nang gihimo ang tanan pero ang imong gisulti sige ra kagligad tan-aw na lang ko paano ay kanang that and the breadwinner is no i-appreciate po nato ng mga tao nga kay na good man bisa pag unsa ka maot ning gihimo niya na di maayo man ang gihimo. Nasa tuig ha, kanang natong mga pares, ato yung appreciate ka na, nagkupali ka karon. Ano, tanong na ibisa pag unsay nahimo niya, imong appreciate kay, og mana, mamubalos sa man na siya. Na grabe no, sige ako panaway sa akong bana, sa akong asawa, waadyo ko na, wanaw na tagay buwak, basig, nagkamatay pa niya matagana kong buwak, di po ka-appreciate, nga na, bita, matagay kong buwak, bisag usar ka buwak, ma, I love you ma,
Si mama bitaw may ka birthday niya tong niagi, siguro ba nagpag-may birthday sabay, siguro siya ba na sige gasto. Usa may akong hatag ni mama ha. Mutong palit mig sinina si In. Among gihatag ni mama. Kay luoy pud ba? Tanan mong gyud makakita mo kag about to appreciate pud. Usahay no? Kay basigon niya og muhuling nga na siya. Ibuot na ko tanan. Kaya nagkanong hilak man ka, sino ka ba? Lagi. Dagan na kay mga hinanakit kay puro maot ay nakitan. No, mga maginikanan, anyo mga anak ayo sige badlungara. I-appreciate pud sila silang nahimo. Kay wa kay anak, wa kay badlungon. Yan ay ba yung mga mama ron, di sila kabadlong, iwa sila anak. Yung mga anak pod sa inyong mga mama, nag-ay po sila mga pahalipay pod. Nang ma-appreciate po nila mga mama di sila. Nasa nahimo gyud silang kinabuhi. Birthdayhan ninyo sila. Magjingjing gift mo tong ubos niya. Ni silang tagaan og dako kay nga gift. Amen. Ana ra nagasimple ang kinabuhi. Kay sayang kay igsuon kung kani bitang mubo ring kinabuhi unya nabuhi lagi kang magulanon kay sa kinabuhi. Amen. Muna kung dapat kung magkadako ang imong kaalam, mas mahimo gitang mapaubsanon. Muna delikado igsuon kung makadugay ka sa simbahan manggo dakan ka nagatunan, may possibility nga musukol na kasi mo leader sa imong pastor o sa ubang tao. Muna nga akong pagampo gyud, bisan sa akong kagulingon dagan mako makatunan sa kinabuhi, ma-promote man ko sa Ginoo sa unsang aspeto kanang dapat stay humble ra gyapon ta. Amen. Kay ang Bible nagsulti pag magkaduga magud ang kaalam sa tao, ingon ang Bible, love ang mo resulta na. Kay dili gugma dun ang dagan kang kaalam unya mo disrespect na kasauban, dili na siya gugma gikan sa Ginoo. Amen. Ingon ang Jeremiah chapter 9 napabata. Bibo ta tong nyagin tuig no kay sinjing gita. Naa mga pangitabos kinabuhi nga kuan. Pero salamat sa Ginoo kay muraghan tagbalik. Amen. Jeremiah 9:23 to 24 ingon ang Bible nga nagingon ang Ginoo dili angay pasigarbo sa maalam ang iyang kaalam. Sana all na honor. No? Ayaw pa pahinga ng bukong na honor ka. Paubos ang gyapon. Ayaw ipasigarbo ang kusgan sa iyang kusog. Kanang maingon bitaw ka nga patungi ko sako lain be kay gaan ron I can do all things through Christ. Na pa amigo sa buol ba si Jubit. Na kana siya garaon dun ang pagabatanon. Gaalsa mig mga sinako dito nga bato ingon siya nga son patungi sa dugang aning babaw kay gaan kini ang gialsa I can do things through Christ who gives me strength. Pagpatong sa kwan kay ni anak may tuhod na tumba naluhod siya. Gayna ni Wilson James 4:8 humble yourselves before the Lord. Na siya and he will lift you up. Katawan na rebon may kay joke ro to pero pasin ni pug gitinuod dito niya kigaan na mo kuno. Munang kung kusgan ta dita maminambog. Kay ingon ang Bible sa Proverbs, ang mga batan-on, ang ilang glory, ang ilang kusog, pero ang mga tiguwang ang uban. Usay kani mga tiguwang kay pag nay uban patinaano kay mahadlok ng inuntang tiguwang na ta. Senior na di ka kay uban naman ka. Pero kani sa Bible nagsulti pag natay uban, pamatodo na nga dakan kag kadaugan nga giagian sa kinabuhi. Mo nang dapat proud kasi imong uban. Bitono kuna kay ubanon sig dito ko napatinaan, bahal puti na tanan, apel yung kilay puti tanan. Daghan na din pagsulay si pastor na agian. Kay di man gikan sa pag-edad ni mog uno, abot ag 80. Giliman ba di kag unsay sayon ba di ang tanang nagian ng 80 nga edad dili, di sayon tanan. Mo nang pamatuod na siya grabing kadaugan imong nasinapi aning kinabuhi og ning abot ka ana. Amen. Ngun siya og sa dato ang iyang kadato, di dapat manghinambok na mga dato. Mga awat pa din mga dato, may pait kayo. Ingon siya, kung gusto ang tao nga magpasigarbo, ang angay niyang ipasigarbo mao nga siya nakaila kanako kay ako, ang Ginoo maluluyon man og nagbuhat sa husto og matarong, mao kini ang butanga ang akong gikahimutan. Dili gyud malipay si Lord ana mga tao nga hambugiro kaayo, mga nang mulok down sa uban. Sabi to tong storya nga, Lord, salamat kay di ko pariya aning Pariseo, Lord, na ay di ko pariya aning tax collector, Lord, na di mo hatag og kanapulo, di mo hatag og kanang tithes, di ko pariya ni Lord, di puasa kanis nawgaon ako di si fasting kog kadua ka semana, Lord, kadua sa semana.
Si kung simba ni mo Ginoo pero wa nalipay si Jesus nga naman garboso man siya. Amen? Mo na kung unsay maabdan ni mos kinabuhi, puhon si Margie mahimo naging siman. Anang manglantaw gyapon ka sa imong giagian ba, mo bless ka sa simbahan nga imong nagpatubo sa imoa, imong i-bless ang imong ginikanan nga nagtabang nimo sa diyang nakuan ka. Kanara bisilingan nilang chacha dito luwi kay ang ginikanan. Gabay sila dito guwapo kay nindot kay piskay damo ilang bahay pero yung mama gigaman nagbay og kamali kaning kilid. Kay okay ba sa history pero kana mamurog na siguro siya kat hinanakit. Muna sa tong kinabuhi ug unsay moabot sa imong kinabuhi, grasya ra ginatanan sa Ginoo. Hinumdumi ang mga tawo nga aming tabang nimo, pasalamati ang mga tawo nga nagpatubo nimo. Tanan nga naman di ka moabot diha kung wa sila. Ilabi na kung wa ang Dios atong kinabuhi igsoon. Amen? Atong papakan sa Lord tungod niana. Hallelujah. Ikaduha nga punto mahumanta mo tubo ta sa kaalam nganuman nganong gusto man ni Lord nga motubo ta sa kaalam. Kaya dapat masabtan nga ang tanan natong ginahimo igsoon nagkinahanglan og kaalam. Gikan sa pagbuhat sa kalibutan ingon ang Proverbs, ang tungod sa kaalam sa Dios gihibugna sa Ginoo ang kalibutan. Kaya pay kaalam ang Ginoo pasagad sa butang ay kining mga tanom ato nis babaw langit ni kining maning dagat ato nis tunga-tunga na kining yuta asa may gidre ni kana pa kung ngana pa lang ba kamataw na mga bata kung say trip basta mo na ni sa pagbuhat sa kalibutan gi-analyze yung nag-ayos Ginoo asa man ibutang kay carpenter man ang Ginoo ko na ingon ang Bible asa man ibutang ning tanom ing ana yang gi-analyze og ayo igsuon. Muna kung si iba pa ko na unang gibuhat sa Ginoo daghan ko nung decoration ng kalibutan. Lord, murag butang sa guan daghan siguro mga buwak-buwak siguro Lord, buri buwak tanang tanong be kanang mga kahoy dapat ni buwak Lord para nice kita nawon. Lord, kaning mga mananap dapat gwapa kaning mga kabayo Lord taas kining buhok ing ana. Kung mabayo pa ko na unang gibuhat sa Ginoo, balik ta. Wala mo nalipay na ko ba? Di na sila mo smile sa kasi hindi na huna nila ni. Okay. Tagal na kay pinaskuhan niya. So paghimo sa building or balay, nadyo ni kaalam. Giyo bitaw, mingon siya nga pastor dapat mo kuan ka Rodila, Rodila, dapat ipaslan jud nimo. Ako dito magana, basta kay basta kay mabutang ning simento ani, okay ni. Mga bata kay pastor sa man mo naman gagat pastor, gabugbaw man jamo. Mga hinawayon kasi sila ako pod, sige, basta mo to nang hawa sila kay siguro ay dita basig magbaw-baw gibuton ni pastor. Nadyo kaalam igsoon. Amen. Importante gining kaalam muskwela ka nadyo ni kaalam. Lisod tayo nga pagbati feel nako nga mapasar ko kay ingon ang Bible nga si Lord bahatan og kaalam. Jamar. Pasar siguro ako di honor ni Ron. Ma'am, please score nako 2 out of 75. Di ba di magulo mo gikan na magpasal lagi ko kay akong pagtuod gyud dapat gud na kay kaalam desisyon sa kinabuhi dapat na jud kay kaalam di kay magpasagad-sagad kag desisyon sa kinabuhi kay feel nimong lami ning buhaton. Amen. Pagdumala sa pamilya, eskwelahan og simbahan na jud kaalam igsuon bisan ang kaluwasan atong dapat masabtan nga dapat jud na kaalam nagikan sa pulong sa Ginoo. Amen. Kaya nagsangyaw na mo to sa alturas nga, sir, pwede mo sangyaw sa pulong sa Ginoo. Pero mo minaw, yun siya nga, mo sangyaw ang tami sa ni Mother God. Kinako ni Father God, dapat ni Mother God. Mo tong, disimi, mo tong, gadali po niya to, yawa na, yapot rin ni Mother God diri sa Pilipinas. Kaya sa Korea, mo nagasugod ko, no? Anak ko ni Mother God. Si Mary Gurto. Bita, padayon tayo igsoon. Munang mutubo tas kabayan sa kaalam. Nga naman, ang kaaway nga mao si Satan ang gusto niya ma-ignorante ta sa Bible mo nagitawag sa prince of ignorance ingon ang Ephesians chapter 6 mao bitaw na nga ang pinakahit gid sa kaaway dili ni musimba ka nangatag ni si Santa o pinaskuhan amen. Dili pinakahit ni Satan nang mag-ampo ka, but ang pinakahit niya kining mubasa kag Bible. Dili lang ka maminaw, kaya dagan mga naminaw sa simbahan, pero way basa-basa Bible. Muna pinakahit niya, kay pag once ka makahibalo kas kaalam, ay nakay kaalam kabahin sa Bible, sayop din
Maablihan na imo pangunahuna unya mo talikod kasi mong sala unya mga lagad kasi Ginoo magpagamit kasi Ginoo igsuon. Amen. Kada mga tao karon nga dagang kaalam sa negosyo, dagang kaalam di man sayop sa pag-eskwela, dagang kaalam sa tanang mga butang, pero why kaalam gyud sa Bible. Walay wala joy kanang nahibalaan ba mo nagpangutan-on dili gid sila katubag nga naman why kaalam sa Bible. Lisod kay igsuon nga nagkagamay pa to diri nya sangyawan ta nga ayaw magsimba anak kay si Jesus di gid Ginoo gikapoy siya. Mao ba asa naman si kuan bagi simba sa iglesia. Ano naman wala kaalam sa Bible igsuon mo nang ugrooted ka sa pulong sa Ginoo nakahibaw ka kung say Tinoo di ka malimbungan matay pa ni Pastor Miko nga pag maingon nga maestro pila may ka planet ang nasa universe, pila ka planet? Karon, 8 no? O 8 kintahay ang na-studyhan jud nya. Kintahay maingon nga maestro nga class akong na-discover gabi nga ang kuan nga ko sa universe 10 di ang planet. Asa man kamo tuo sa naka-discover nga scientist o sa maestro nga gabi pa nakadto. Og tinawag man og galing or basig gidamgor ko siya. Ala mama, di ang kuan di no? Ang planet din no mo man tingo si teacher gabi nga nakadto sa skuan mo ba alam basang niya tanan 10 ang kuan mo nang naglalis 10 nagtuzo ko 10 kanakadto ko gabi sa mong gisakyan gadamgo ko ana mo ni problema mo nang igsuon ko unsay yung nadunggan sa Bible nabasahan ninyo makita ninyo ng Acts nga katong mga taga Berea dili lang sila maminaw sa wali ni Pablo apan magsusi gid sila. Ila gyud istadian ko kanang giwali sa pastor na agi na sa Bible. Kung wa sa Bible ay jud totoo. Amen. Maabot na nato discipleship na atay mga Bible study nga naman anang panahon na mangutana ta. Nya kay dito pa misubos. Unsa man yung pangutana? Wa pastor. Daghan ni sila nakatunan ba kay wajib mangutana. Diha naman na may balaan kung natay mga pangutana kada usa, mabot na natay D-group bitaw kay pangutana ng leader ninyo unsa may mo nakatanan sa wali. Tong joke ni pastor. Pag tanang pangutana ko ninyo, mutubag mo naman ana na kumates kung nakakat-on magid mo. Kay lisod kay igsoon sige tagsimba pila ka tuig tang gasimba diri unya. Wa mo'y nakatunan problema gina sa pastor. Kamu kato na ko na nga naman, sige kung wali, pangugat direct, kasi kung saan na akong gihimo para makasabot mo, pero wa mo'y nakatunan, digid pwede. Mabitan ng ubang mga pastor, pag ubang simba nila na mga question and answer, mangutana, gid sila, kasabot ba kaning kaluwasan? Kasabot ba ka nga si Kristo rin makaluwas nimo? Kaya sa itong punto kong ligsoon nga, kanang dapat mutubo ka sa kaalam, kay kanang mapukan gid kung atay kaalam sa itong kinabuhi. Unang-una kay si Jesus, ang gisaad ng daan sa Old Testament nga mo'y muluwas nato. Sa verse na itong gibasa ganin ingon siya mutubo ka sa grasya ug sa kaalam kabahin ni Jesus. Kinsang kaalam kabahin ni Jesus. Kay sa Bible igsuon sa Old Testament sa Isaiah 53 walay lain gikan sa Isaiah ngadto sa New Testament walay laing gisaad sa Ginoo nga ipadala sa Dios nga nis kalibutan para muluwas nato si Jesus lang. Gani si Maria ingon ang Mark chapter 1 verse 45 nga nagdayeg ang akong kalag tungod sa akong manluluwas nga si Jesus. Bot pasabot dili gani siya ni angkon siya nga dili siya ang makaluwas. Si Jesus nga ang iyang gianak mga igsuon. Amen. Kay pag ikaw wala kay tigbasag Bible, gabasa ka sa New Testament, matagak gid ka. Nay gahilot na ko gabi, gapayot man ko gabi kay nanghawi na akong lawas. Christian man to siya, sige sagsangyaw nako. Tabian pud siya. Musulti ta ko pero musapaw gid siya nga grabe din na sila no kay wa sila kibaw sa kaluwasan ingani. Mas maayo kay nakaibaw siya. Salamat ko ba kay kanang nasay kaalam gyud sa kaluwasan igsuon nga ang sa Old Testament ko no si Kristo ko ni gisaad mo nang kung magbasa gid ka sa New Testament unya magbasa bitaw ka nga bersikulo lang unya di nimo sabton ang istorya dili jud kang mailad kay kasagaran na ba mga debatidor karon pilosopor ang ilang style filosofi ba pag masipyat na gani sila pag-explain ilang filosopohon kanila para ang mga tao mailad nga kansa dito ang ubang tao ay alamag daog ni kay daghang gikan sawan ari mo ay basyan ko nila basta kisa tong way kansaw mo tipildi katong gilom-hilom ra nga murag atikis tubag pero katong mga bisag pilosopong pagkatubag basta kini kauban daog bantay bug batok klasa mo ha nya may ngano pastor di na ko mosimbangan naman
Wala man gisimba nila ng mga ribulto, pastor. Ila ra man ang representative ra man na. Mura may mediator nila. Sige, ablihan ka na ko. Dali. Ambog is pastor, no? Ako dutang siran kay membro man ka ni simbahan niya. Lisod kayo, sige na lang. Imo man ang kabubuton. Ako dutang kay impirno katungudan na. Ang Bible klaro kinagulti. Amen? Nakadua, igsoon, nga kay diha ni Jesus Christ makabaton tagkaalam kabahin sa kinabuhi karon og sa umaabot. Ato nga blihan ang Hebreo 1. Naga mga tao karon nga bisay mga Kristiyano wa nay basa-basag Bible ngano kuno si Lord makigsulti nila mismo audible voice. Kinit. Knock. Ang Ginoo, who's there? Nay po kainit no. Ay mo tugtuon ang mga tao mingon nga nakigsulti sila. Ila po ng kuan pero ang Bible mo nagsulti atong klarohon ha. Kinsa man John ang pulong atong paminawon kinay ubang simbahan nga nasa lay leader, pinaka-leader, pag unsay isulti sa leader mo na ni sundo nila. Usa may dingon sa Bible, Hebreo 1 hangtod sa 2. Okay, ngano mo diha? Sa kadang panahon ang Dios sabto tong ayon niya sa makadaghan ug sa nakalain-lain nga paagi misulti sa atong mga katigulangan pinaagi sa propeta nga ni pastor. Unsa kuno? Sa Old Testament kuno nakig-istorya ang Ginoo pinaagi sa mga propeta. So na siya gigamit nga mga tao nga okay. Si Isaiah, Jeremiah, tanang mga prophet gisugo sa Ginoo para mo imusulti sa tao. Ngano? Kay si Lord tungod sa pagkabalaan niya di sa pwede makisulti sa makasasala nga tao. Munang mogamit siya mediator o tigpataliwala, translator nga mo padala sa mensahe sa Ginoo mo warning sa mga tao o prophet ang gigamit niya. Nakasabot sa unang panahon sa Old Testament, Genesis hangtod sa Malakay, ang yang gigamit tao. Silang tanan mga si Jonah, Isaiah tanan basahan ni siya na diha. Pero karon iyon ang verse 2, apa ni ining katapusang adlaw? Pastor, unsa man ning katapusang adlaw? Sa time nga nalansang si Jesus, mao tay katapusang adlaw, sugod adto hangtod karon. Sa na to, dili ning matapos ning kalibutan, but dito gasugod. Apa ni ining katapusang mga adlaw? Misulti siya kanato, nato niya karong panahona og sa time ni Paul. Pinaagi sa iyang anak, si Jesus na, kay big letter A. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tibuok nga kalibutan o gipili siya aron manag-iya sa tanang butang. Okay, hangad ni pastor. Nasabta na to, sa unang panahon, nakigsulti si Lord, gigamit niya ang mga tao, mga prophet, para mo isulti dito. Magingani ba? Si Lord, kintahay ko na ang prophet na ko, si Kinit, nakalimot ko nga ni mo doy. Net, isulti nis kalibutan net ha sa imong katawan didto nga biya sila mga sala simbag Dios kay laglagon na kuning nason. Tando si Kinit, sige Lord. Mo tay istorya sa Ginoo pinaagi niya. Pero karon nga New Testament pag sa time nga nalansang si Jesus, saka na siya na ang gigamit kay di na man gid sila patuo ni sa mga propeta. Iyang anak na mismo ang iyang gipadala na ikaw ni motos kalibutan. Kanang walihi walihi sila sa akong pulong biya silang sala unya kay dili man sila biya pagpalansang na para mahuman ning istorya. So nakasabot ang tanan mo na ang Bible di-compile sa igsoon miabot ang time na kining Bible gisunog ni sa time ni Hitler. Kailan mo Hitler? Many of thousands of Christians ang iyang gipamatay kay nagsimba sila ni Kristo. Pero sa grasya sa Ginoo ang Bible na gyapon hangtod karon. Unya ingon ang survey best selling book ang Bible. Ngano man igsoon kining Bible maghatag og kaalam nato. Mo'y giya nato sa atong kinabuhi sa kada adlaw. Amen. Mo nagwakay basa-basa og Bible mura kag patay atubangan sa Ginoo. Buhi ka tubangan sa mga tao pero way pagkaon ang imong kalag. Kikining pagkaon sa Bible kay gininhawa mo kunin nato. Mo inhale ta, nagbuampo ta sa atong gibasa, mo exhale ta sa Ginoo. So why to naigsoon siya kag ingana. Ang imong kalag patay. Sige ra kag ingana, okay ang buampo, pero sige kag ampo, sige ra kag wakay higop og hangin. So why kuno? Mo ingon ang pastor pagka dapat kuno inhale o exhale kag ginawa sa physical nga bahin basag Bible ampo sa Ginoo.
Ngano man kay kung na kay Bible igsoon dili kadaling mailad, dili kadaling mo desisyon sa kinabuhi, dili kadaling mapukan kay naman kay kaalam gikan sa pulong sa Ginoo. Luoy kaayo ang atong mga minahal sa kinabuhi nga galud-luhod pa atong tao nga dili makadungog, dili makakita, gakiskis pa didto niya, makibog sa nagakis adto. Luoy kay sila igsoon. Luoy kay mga tao magsakripisyo nagsimana santa mo bagkas ug layo kaayo kay ngano man para matangtang ang sala. Wa sila kahibaw nga gibayron na dadaan ni Kristo ang among mga kalapasan. Luoy kay mga tao nga naulipon sa bisyo nga lipay-lipay kay sila pero wa sila kaalam nga kining pagbisyo igsoon makadong nila sa impierno. Luoy kay mga tao nga sipang libak, sipang daot sa uban pero kaning pagdumot di ay kining pagpanglibak mo po ni rason nga maimpierno sila mo nang luoy kaayo mo nang salamat sa Ginoo igsoon tungod sa grasya kitang tanan kabato nagkaalam. Kay kung wala patat pareho ta nila murag mga nay gilisuan. Dita magdumot nila dita mo sako nila maluoy ta nila kay kita pong tanan ingana ta sa una. Amen. Napabang tanan. Nay tapat Merry Christmas. Kumusta man? Unsa man imong New Year's matud pa ni kuan New Year's Resurrection. Matud pa ni Walter, ang classmate ako sa una or New Year's Revolution nimo. Nagkasayop-sayop na gid sila. Akong New Year's resolution sa kada usa, mahimo natang disiplinado mabasa og Bible ug mampo. Kay bisan palagi og sige kag simba wa kay basa-basag Bible o kay ampo, mabot ang panahon di na ka makita nga ng simbahan na. Kawas og na ka sa abroad kay ay po kay mobalik pa ka diri na abroad ka. Nit no. Wala lagi ni sikinit. Nabakas pa dito nga abroad ra manggod. Di po ta mo judge pero I mean ba kung na ka diri pero di na ka makita igsoon. Hopefully og di na ka makita mga pila ka buwan mo balik gyapon ka kay nakasabot man ka sa kaluwasan nimo. Man ako god sige kog ingon magpastor man ko or dili mga lagad ko sa Ginoo kay kasabot ko nga katong daan akong kinabuhi, daan akong simbahan sayop to og dili maayo tubangan sa Ginoo. Mga lagad gyapon ko magayon sa ang kinabuhi. Amen. Nganuman si Kristo ang atong kinabuhi igsuon. Last mamanta, mas mulig-on ang atong pagsalig sa iya kay dili lang siya tawo but Dios si Kristo. Ingon ang John 20 verse 30 hangtod sa 31. Last verse mamanta. John 20. John 20. Nana? Mo nang tay maigsoon nga nabanhaw na si Jesus unya nakikita siya sa mga disciple niya. Kaning tay si Thomas kay wa man siya ning tuog gipakita niya sa iyang buho, sa iyang kamot ug sa buho sa iyang tiil ug mga samad. Mo nang sa verse 30, John 20 verse 30, ug daghan pang mga milagro ang gibuhat ni Jesus. Sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga wala nasulat ni ining basahuna. Apan gisulat kini aron kamo motuo nga si Jesus mao ang Mesiyas. Unsa man ni Mesiyas? Manluluwas. Anointed one, gipili sa Ginoo nga muluwas nato Ginoo. Ang anak sa Dios ug pinaagi sa maong pagtuo, makabaton kamo og kinabuhing diha sa iyang ngalan. Hangad sa ni pastor. Nay mga ubang simbahan nga mingon sila nga na ako ni gidugang sa Bible, ngano man ingon ang kaning kuno nga verse, napa ko ni mga gisulat ni Jesus nga wa gisulat. Suwat nagingon, mga milagro. So naget sa point, na ako ni mga gidugang sa ubang leader nga gibutang ko sa ilang simbahan kay na ako na gipang sulti si Jesus sa unang awa na sulat aning panahona. Pero klaro sa verse nga dili ang mga teaching ni Jesus ang gisuwat. Unsa gani? Daghan pa nga mga milagro ang gibuhat ni Jesus, sinaksihan sa iyang mga tinud-an nga wala na sulat ining basahona. Lakat pagkasulti dili mga teaching ang gipasuwat ni Jesus nga wala na sulat diri kun dili mga milagro. Daghan pa dai kunong milagro nga iyang gihimo pero wala na nasuwat ngano man tong isuwatanan dili kuno paigo ang tibuok kalibutan sa kasuwatan kinadaghan na day kayo. Guwang lang ni. Pero nganong gisulat para ebidensya para motuo ta nga si Jesus Ginoo gid siya. Wala lagi siya mingingon sa Bible nga Ginoo ko. Wala po siya mingon nga dili ko Ginoo but ang iyang gihimo pamatuod na Ginoo siya. Ebidensya man na nga Ginoo siya kay wala ing tawo nga nakabuhat sa gibuhat. Siya lang kay Ginoo si Kristo igsoon. Mo nang musalig ta niya nganuman
O ang milagro yang gibuhat kaniadto wala man na nabuhat niya karon, but I believe na siya milagro gipong buhaton sa kada usa nga kasing-kasing. Kaya ang gusto man ni Lord dili ang milagro sa gawas kun dili ang milagro sa kasing-kasing. Mabuto na nga ma-born again ta. Unsa man ni born again, mabago ang imong kasing-kasing. Nga kining kasing-kasing nimo mobiya sa sala og mga lagad sa Dios. Mo na gusto niya. Amen. Wa ko nasukuhan na explain akong tarong. Nakasabot ang tanang mga igsoon. Kaya mga tao kung ingon sila nga di kuno Ginoo si Jesus. Ang pangutana tong discipleship ni nyaging nga kuan. Nganong 100% God man ang ilansang sa cross. Kay sa Bible ang ilang balaod dili pwedeng ang maghalad sa sala na ay tatsa or buling. Si Jesus ingon ang Bible wala siya ay sala. So check siya nga ihalad. Pero nganong nagpakataot pa si Jesus? Nga naman, ang sugo po nag-ingon, dapat na idugo nga muagas. Unsaon man paghalad sa Ginoo kung wa siya lawas? Di ba? Unsaon po paghalad ni Jesus nga na siya lawas kung di siya Ginoo? Di gyapon siya qualified. Mga po ingon ang Bible, ingon ang theology nga 100% God siya, 100% pud siyang tawo. Kay kung tawo siya, ang iyang dugo mapaagas, kung God pud siya, ang ayan siyang ihalad kay wala siya sala. Nakasabot. Munang ayaw magtuwa nang mingon sila na ibang pundok nga dili Ginoo si Kristo, Ginoo siya. Humble lang gid siya kaayo. Munang dili siya moingon nga Ginoo siya. Pero ang ebidensya igsuon nga Ginoo siya kay nang nagmilagro siya o angayan siyang gilansang sa cross. Amen. Munang igsuon sa atong kinabuhi dapat makabaton gyud tag kaalam sa Bible. Kay bisan pag makasala ta, mapukan ta, makabakod ta kay naa man tay gibarugan. Na ay grasya sa Ginoo og na ako'y kaalam sa pulong sa Dios. Magdungan din na siyang duha. Lord, iasa man ning daghan kog kaalam pero wa ang imong grasya nag-uban ako, useless gyapon. Pero iasa man nagsukad ka sa grasya sa Ginoo pero wa kay kaalam sa pulong sa Ginoo. Wala pagampo mga igsoon nakitang tanan. Bisag kita ra diri ayaw lang pag-blame sa uban nga di kayo tigdong diri kita nga naa diri sige. Amen? Nga mutubo ta sa grasya og kaalam about ni Jesus Christ karon bakasyon karon basa kunat og Bible. Kini sila sige nagbasa. Dapat sila nagsugod nila klase 6 to 8 mag-Bible reading na sila tibuok adlaw. Dapat nang gid na disiplina na para ang mga magpastor pohon na agay kaalam sa Ginoo. Ako sa una graduate ko ng Bible writing. New Testament ako na nahurot og Bible writing. Bible writing ha, ingon si Red. Yes, mo sa na. So what? At kapoy ni kana. New Testament imong suwaton tanan. Ako siyang napasalamatan karon nga naman. Tanan akong nakatunan karon ning bunga ra gid siya kay nagamit nako sa akong pagkapastor. Amen. And hopefully kitang matagusan nato pag unsay inyong dili masabtan sa Bible, pangutana mo. Amen. Ayaw mo anrag basta nakasimba ko, ayaw na. May mo tang matured na ba? Kanang may mo natanggalan nito ni pastor. Amen? Napalagi mo tanan? Kana bitong unsay mga gibot ni pastor, kita na po imubuhat pastor. Kisa may angay busitaon pastor. Kisa may angay dapat ampuan. Si pastor unsa may akong buhaton nga naman, itupo naman ta. Sa ligando na matas bulaton sa Ginoo. Amen? Kay pag once nga watay tinuod nga relasyon sa Ginoo, ingon ang Matthew 7, last na nga verse, mamanta. Sorry, ako lang basahon, ayaw lang mga abli. Mateo 7, ingon siya sa 21 hangtod sa 23. Dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo makasulod sa gingarian sa langit. Amen. Napa tanan? Dili kuno ang tanang nagtawag og Ginoo og sigig simba makasud sa langit, kundi kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan ngadto sa langit. Miadtong adlaw daghan unya ang moingon kanako Ginoo dili man nagsangyo man kami sa mensahe nimo. Naghingilin kami mga yawa o naghimog daghang mga milagro sa imong ngalan. Apan ingon ko niya sila, wala ako makailag kaninyo mga makasasala, pahawa kamo. Kinaw sa makapangutana ka ba? Ang ilang gipangbuhat, amazing na kayo no. Angad sa ni pastor. Ang ilang gipangbuhat, bupalayas og demonyo. Musangyaw sa ngalan unya maghimog milagro. Nakasunod nakabuhat ana. Wa no. Pero ngano wa man sila kasud sa langit. Nga ang ilang gipangbuhat mga supernatural naman kayo. Nga naman, tungod kay wala sila'y relasyon sa Ginoo. Kaya nga ng Bible sa English, I don't know you. Kanang no nga pulong ang naigsuon, walay tinuod nga relasyon sa Ginoo.
Posible di ay magwali kus pulong sa Ginoo, posible di igsuon nga muhatag tag tithes, talented ta nga Christian nata sa atubangan kanunay, sige tag simba, pero wa tay relasyon sa Ginoo, mo nay pinakadelikado. Mo nang dili ko malipay gyud kung dasig ta atubangan sa kadaghanan unya sa atong personal nga relasyon sa Ginoo wala ta, dili malipay ang Ginoo. Seryoso ko igsoon, seryoso ko nangingon sa inyo mo na nga pagkampo gyud kung daghan mo pangandoy sa kinabuhi, panganduya nga magsige mo basag Bible unya, ikinabuhi ang nasa Bible unya sige ampo sa Ginoo. Kay bao kung busy tatanan, pero iasa man ang kabisi igsuon kung ikaw sure kang malangit. Dili ni legalistic nga may impierno ta kung nakadawat ta. Yes, nakadawat ta sa kaluwasan, pero atong ipakita nga tinuod kang naluwas na gyud. Amen. Kasi mo tapad, Merry Christmas. Mahappy din ang atong New Year. Matapos sa mong silingan, mahappy itong New Year. Kung atong unahon ang atong relasyon sa Ginoo igsuon. Kay bisan pa og dato ka, daghan kag kwarta, daghan kag negosyos kinabuhi, imo na tanang pangandoy nimo nakabot nimo, pero kung wala kay Kristos kinabuhi, wala kay relasyon sa Ginoo, ikaw ang pinakaluoy nga tawo sa kalibutan. Sa musugot kag sa dili nganuman wala kay tinuod nga kalipay katagbawan nga naa sa pulong sa Dios. Kitang tanan na patay daghang problema nga maabot sunod tuig, daghang bagyong maabot, mga linog man na, mga kamatay sa kinabuhi, pero salamat sa Ginoo kung ikaw dili ignorante sa Bible, kung ikaw igsuon na kay kasing-kasing nga malaumon sa grasya sa Ginoo makapadayon ta. Amen. Atong iduko atong ulo og pag-ampo ta igsuon. Lord, salamat kayo sa imong pulong ning kabuntagon.